Kātahi te whakaraweketanga whakaaro ko tērā, nau mai ki Mojo Māori. Anei ngā kōrero mō ngā whakaraweketanga whakaaro i ngā hōtaka pakiwaituhi. Tuatahi ake he mea hou ka puta i a mātou i ara, nā reira o hauru tia, ringi hea te pere e mōhiu ai koe hei ahia āpiti hea ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi, karo tātau ki ngā whakaraweketanga whakaaro o roto mai i ngā tino hōtaka pakiwaituhi, kino mai, pai mai, rerekē mai rānei. Ka matāra tonu, ko huraina etahi kurahuna. Because she's not your friend, she's my apprentice. Tua ngahuru, Ice King's Past Life, Adventure Time. Hello, my name is Simon Petrikov. I am recording this tape so that people will know my story. Ka tūpono atu a Finn, raua ko Jake ki tētahi rātaka kiriata mo te Ice King, ā ka whai kōrero hou mōna. Ko tahi mano tau i mua, he tangata rui hoa Ice King ara a Simon Petrikov. I rerekē tōna ao ka kite i te karauna whai ā, ka pipi pūkenga whai ā tio ia. Visions. I fought with them, shouted at them until I realized it wasn't real, it was the crown. E āhuatanga taumaha no tēnei ka pitihia ki te tangata nei, I Māori no iho tana ao, ā I whai hoa wahine hoki ia, tana pirinihi. E hoa tata hoki I rāua ko Marceline. Ka aroha tana kore, I maumahara ki tēnei ao, I mōhio nei ia. Please forgive me for whatever I do when I don't remember you. Wow, I wrote that. Tua iwa, the Butterfly Family Secret, Star versus the Forces of Evil. Who's Festivia? Don't worry, we'll get to the bottom of this. Hei tā te kōrero, he tamāhine tā Eclipse the Butterfly, te Queen of Darkness, me te tipuna kuia tuaiwa o Princess Star, engari kauri whai wāhi atu ki te whakapapa o te whānau Butterfly. What did you do with my daughter? Ka whai ngā kuia o te whānau Butterfly I ngā kōrero I te Magic High Commission, I te whakawātanga o Eclipse, engari ka ohorere I ngā kōrero ka hua mai. Tōna tikanga ka whakakapi te tamāhine a Eclipse I te torona, engari I whakawhitia rāua ko tētahi atu pēpi, nō nā ka whānau mai. Ka pauri a Star, e hara pia ia I te uri tātai rangatira, ā, I tāhai te torona e tōna whānau. He aha te hua o te whakahoki I te torona I nāianei. None of you will leave here alive. Tuawaru, the Ultram Shredder, Teenage Mutant Ninja Turtles. I tētahi pakanga I TCRI, ka turakina a Shredder e ngā Turtles, engari rā, he taurewa weriweri Ultram Care a Shredder. Ka turaki ia I tana iwi. Kātahi, ka wehe ki konei me te tāhai I te tuakiri o te Shredder tūturu, nāna I ki ka turaki ia I ngā Ultrams, me te hunga āwhina I āia. Let's just say the metal fell from the heavens. Ahakoa e hara ia I te Shredder tūturu, nāna I eke ai tēnei kiripuaki ki taumata ke atu, ā, e tika ana te ki ko ia te Shredder tūturu rawa atu. The Shredders? And Utram? Tuawhitu, the truth about Amon, the legend of Korra. How did your brother end up becoming Amon? Nōna hei avatar, I pakanga Korra kia Amon, he hau tipua I whai kia ōrite te Republic City, mā te unu I ngā pukenga whaiwhaia, ki tētahi ngau motuhake. Your firebending is gone. Kātahi a Amon ka ako I tōna whakapapa, ka mārama ia he pukenga whaiwhaia ona, he pukenga whaiwhaia toto, koenei tana ngau motuhake. You boys have this power inside of you, and I will teach you to master it. Ahakoa he teka tōna āhua, he pono tana whāinga, I tipu ātete mai ia nā ngā mahi ākia tōna pāpa, ka huri ia, hei kai whakatuma. I told you I would destroy you. Tuaono, Timmy's secret wish, the Very Odd Parents. According to the Fairy Council, your history of dangerous wishes makes you the worst fairy god kid ever. What? Kei te whakawāngia a Timmy Turner hei pēpi atua kino rawa atu I tēnei ao. Te ahua nei, katoa a Timmy, engari ka puta ia whoop tētahi kōrero na Timmy I tuku tētahi kōingo, me te aha, tētaia e ia. He hasn't made a million wishes after all. He's made 1,000,001! Nāna I koingo kia kaua te tangata e pakeke e noho tonu ai ona tūrehu, 50 ngā tau ki muri, he tohu kua 50 tau no te taonga tuatahitanga mai o Cosmo me Wanda hei tūrehu mo Timmy. Oh, all right. I did make a secret wish. Cosmo doesn't remember granting it because I wished he'd forget. He tirohanga rerekē tēnei, engari te aro ia tātou e nei tuahuatanga I te mutunga iho,
Nā te mea, ka hoki atu ki taua āhua nō rā. We overturn our previous ruling. You may have your fairies back. Tuarima, Chad is a double agent, codename Kids Next Door. What are you doing here? Ko Chad Dixon, number 274, tētahi o ngā tino i te rōpu Kids Next Door, I mua I tana huri tuara, I mua tonu I tana huri tautakau mā toru. I don't know what you're talking about. Kua noho ia hei hoariri me tana kaha pakanga atu kia number 1, engari tūturu tana huri tuara ki tana rōpu. I te mutunga iho, ka huraina te kōrero, he matarua ngā mahi a Chad, he pononga tonu mō ngā Kids Next Door. I a rāua ko number 1 pakanga katoa, I te āwhina ia I ona hoa. E maramana te take I hinga ia I ngā wā katoa. Practically every mission you and Sector V did, I was right there, helping from the sidelines. Kaua he atu ia, hei pononga, kawai ho iho I tētahi kōrero muna, mo tana tauira o mua. There are others. Tua whā, the real Seymour Skinner, The Simpsons. You're not Seymour Skinner. Hei tā te nuinga, koinei te timatanga o te whakamutunga o ngā Simpsons. I tana tau ruatakau hei tumuaki, ka pāki atu a Principal Skinner, kua roa nei ia e rukahu ana mo tana tuakiritanga. It's true, I'm an imposter. He tamaiti noi ho ia, I noho hei pononga kia Skinner tūturu I te paratunu. Kamatea Skinner, ka whai ia I tana tuakiritanga me te whakatutuki o nā anō wawata, hei whakanui ia ia. E koi etahi o ngā whakaraweketanga whakaaro, pēnei I te whai I te tangata pū I a Mr. Burns. Engari, he rerekē tēnei, te tikanga me haere tonu tā te tangata mātaki, anō nei kāre nei kōrero I puta. My real name is Armin Tamzarian. Tuatoru, President Evil Morty, Rick and Morty. That's right, the Morty Party candidate still in the race, and you just gotta love him for that. I te Citadel of Ricks ka huitahi etahi tokorua I ngā o katoa. Ko āpiti a Morty I tana ingoa ki te rārangi hei perehitini. Aha koa I kata te nuinga, I toa tēnei Morty me tana oati kia mutu te wehe o ngā kararehe e rua. Engari, he pono rānei ana kōrero? That Morty is not what he seems. Yeah, well, no Morty seems like a president. He won? Yeah. Kao, he Morty kino ia no te kaupekatahi, kua roa ia e noho muna ana, me te aha kua whai ia I te tūranga mananui I te Citadel, ka mutu ko tana mahi tuatahi, he tūraki I te hunga whakahē I a ia, Rick's mai, Morty mai rānei. Beaches are for campaigning. Now is the time for action. Tuarua, the author's identity, Gravity Falls. What the? Ko tahi noi ho te pātai a te hunga mātaki I Gravity Falls no te putanga tuatahitanga mai o te hōtaka nei, nā wai te hōtaka nā dipa I kite I tuhi. Nā Stanford Pines, te mahanga o Grunkle Stan, I tuhi me te aha e rua anō ngā hōtaka. Is this the part where one of us faints? Oh, I am so on it, dude. Ka paia forward ki ngā huatanga katoa I Gravity Falls, I tuhi ia I ana rangahau I roto I ngā hautaka e toru. Ka waiho iho ko ngā hautaka rā, no rāua ko tana mahanga e tohe ana. Stanley! Stanley, help me! Oh no, what do I do? Stanley! Stanley! Do something! Stanley! Ko te tino painga o tēnei whakaraweketanga whakaaro, ko te hunaia o te kōrero pono nei, etahi tīwhiri iti nei, me etahi tīwhiri pōhēhē nā te kaihanga I te hōtaka nei. I mua I te huranga o te tino, ana etahi atu whakamānoatanga. There was a time when Plankton and I were best friends. Shredder blamed me, and in his rage he burned our home to the ground, leaving me to my fate. He took you away from me. Tuatahi, the real Rose Quartz Steven Universe. I watched the lead of the Crystal Gems Rose Quartz shatter Pink Diamond. Ki te nuinga, na Rose Quartz me te māma o Steven, a Pink Diamond I tūraki hei mai mua I te ao, ka mutu he iti ngā kōrero hei taupatu atu. It's because it doesn't make sense. Heoi I te kaupeka rima, ka mōhio tātou kārea Rose I tūraki a Pink Diamond, ko ia kē te Pink Diamond. I whakataru nei ia hei Rose Quartz, kia tīmata te pakanga, ka tūrakitanga kia mutu ai te pakanga, nāna hoki a Pearl I whakahau kia noho ngū. She lied to us! She lied about everything! Aha ko te pai o tā Pink tuku I tōna mana me te whakaawe I te tokomaha kia pakanga mō te ao.
iru kahu hoki ia ki ona hoa, ā kāri hoki I tau tā rātou noho I ana mahi. So, pink diamond, huh? Kei te whakai rānei koe ki te rārangi, tirohia nei kiriata pai I Mojo Māori, o haurutia kia kite ai koe I ngā kiriata hou, ka puta I a rā.